Muraho tugiye kuganira kuri hydration breaks. Ese no kurinda abakinnyi cyangwa no kwikusanyiriza akayabo ka za miliyari zitabarika. Mu gikombe cy'isi cya 2026 FIFA yazanye impinduka zitigeze zibaho na mbere mu mateka ya ruhago. Wakibaza ngo izo nizi hagati muri buri gice cya buri umukino urahagarara, abakinnyi bakanywa amazi, abatoza bagatanga amabwiriza mashya. Abakinnyi muri icyo gihe bari kunywa amazi, shene za televiziyo za rutura zigashyiraho amatangazo yamamaza ibigo by'ubucuruzi bikomeye. FIFA ivuga ko ibi byose bigamije kurinda ubuzima bw'abakinnyi barushiye bukabije uri muri Amerika, Canada na Mexique ahari kubera iyi mikino. Iki kibazo abantu benshi batangiye kwibaza ni iki? Ese koko hydration break zagenewe kurengera ubuzima bw'abakinnyi cyangwa zagenewe gusarura akayabo ka za miliyari z'amadolari? Benshi mu basesenguzi bakomeye mu by'ubukungu bahuriza kuko uko iminsi y'igikombe cy'isi yagiye ishira byarushijeho kugaragara buri umwe ushaka kubibona ukabungukira cyane muri izi break atari abakinnyi ahubwo ari ibigo by'itangazamakuru n'abamamaza. Urugero rwahise rutungwa agatoki ni shene ya televiziyo y'ikimenya bose ya Fox Sport yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo bigeze mu gihe cy'akaruhuko ko kunywa amazi, mu gihe abafana baba bayihanze amaso baba bategereje kubona abatoza baganiriza abakinnyi cyangwa bakumva ubusesenguzi bw'uri kubera ku kibuga, Fox TV ivanaho za kamera zerekana umukino igashyiraho amatangazo yamamaza kugeza abakinnyi bagarutse mu kibuga. Ibintu byasunikiye benshi mu bafana kuvuga ko ibyo atari akaruhuko ko kwita ku magara y'abakinnyi ahubwo ari akaruhuko ko kwamamaza. Nk'uko tubikesha raporo y'ikinyamakuru Daily Telegraph cyandikira i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza, itangazo rimwe ry'amashusho angana n'amasegonda 30 yonyine ryemeza ko rigurwa hagati y'ibihumbi 200 na 300 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse mu nkuru ya BBC bo ntibatinye kwemeza ko mu mikino ikipe ya Amerika yakinaga ayo matangazo ashobora gutangwaho akabakaba mu madolari 850. Abasesenguzi bavuga ko Fox ishobora kwinjiza arenga miliyoni 150 z'amadolari muri rushanwa kubera hydration break gusa. Ni amafaranga menshi ku buryo benshi batangiye kwibaza niba ubuzima bw'abakinnyi aribwo bwabanje gutekerezwaho cyangwa niba amafaranga ariyo yabaye umusingi w'iki cyemezo. Ikindi cyongereza impaka ni uko hydration break zitakoreshejwe gusa ahari ubushyuhe bukabije. Hari imikino yabereye mu mijyi ifite ikirere cyiza ndetse n'ubushyuhe buri hasi, ariko izi break ziracyashyirwa mu bikorwa. Umusesenguzi wa ESPN akaba n'uwahoze akina ikipe y'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Tyler, yavuze ko yumva hydration break zikenewe gusa igihe ubushyuhe buri hejuru cyane, ariko yavuze ko adasobanukiwe impamvu umukino wahuje ikipe y'igihugu ya Ghana na Panama zakiniraga mu kirere kitari gishyushye ariko nabwo umukino ugahagarara. Ibi byatumye benshi bavuga ko niba impamvu nyamukuru ari ugutabara ubuzima bw'abakinnyi, hydration break zakwiye gukoreshwa gusa igihe ubushyuhe buri ku rwego rwateza ikibazo, ariko FIFA yarabyanze. Ku ruhande rw'impuzamashyirahamwe ya ruhago ku isi ivuga ko kugira ngo habeho uburinganire, break zigomba gukoreshwa muri buri mukino. Abanenga FIFA bavuga ko iyo mpamvu isa n'ikuraho ikintu kimwe gusa, ko buri mukino ugomba kuba ufite umwanya wo kwamamazamo. Matavuga rumwe cyane n'icyemezo harimo Marcelo waciye muri shampiyona y'Ubwongereza ari kumwe na Leeds United, ndetse uyu n'umwe mu batoza bashya cyane muri ruhago y'isi. Marcelo yavuze ko hydration break ntacyo zongerera umukino ahubwo ko zihindura umuco wa football. Yagize ati football yari yubakiye ku bice bibiri, ubiri kugenda iba umukino ugabanyijemo ibice bine. Kuri Marcelo abantu bakuze football kubera uko yubatswe, anabona ko iyo utangiye kuyihindura kugira ngo ihuze n'ibyo abamamaza bashaka uba utangiye kuyambura umwihariko wayo.
ndetse n'abatoza bamwe bemera ko hydration break zafashije cyane mu guhindura amayeri y'imikino ku batoza kurusha kunywa amazi. Emma Hayes, umwe mu batoza bakomeye muri ruhago y'abagore, yavuze ko nyuma ya break nyinshi habaye impinduka zigaragara mu mikino y'amakipe. Mu minota 3 gusa umutoza ashobora guhindura umukino wose. Bivuze ko hydration break yahindutse ikizwi nka time out, isa niyo muri basketball cyangwa NFL, ikintu football yari yaririnze imyaka irenga 100. Ndetse n'abahanga mu by'ubuzima ntibavuga rumwe. Harabemeza ko hydration breaks zifasha kugabanya ibyago byo kurwara bitewe n'ubushyuhe, ariko hari n'abavuga ko iminota 3 idashobora kugabanya ubushyuhe buri imbere mu mubiri w'umukinnyi ku rwego rufatika. Mu yandi magambo, nta bwumvikane buriho ko hydration breaks zafasha cyane nk'uko FIFA bivuga. Ibiro by'ibintu byose hamwe, ikibazo gikomeye gisigara gihagaze ni kimwe: niba hydration breaks zarashyizweho kubera ubuzima bw'abakinnyi, kuki zahindutse isoko ryinjiza amafaranga menshi kurusha ibindi bice byinshi by'umukino? Niba ari ugushingira abakinnyi ubushyuhe, kuki zikoreshwa no mu mikino idafite ubushyuhe bukabije? Niba ari gutanga amazi gusa, kuki abatoza n'abamamaza ari basa n'abavuga cyane kurusha abakinnyi ubwabo? Birashoboka ko FIFA ifite impamvu nziza yo kurinda abakinnyi, ariko biragoye kwirengagiza ko hydration breaks zahinduye igikombe cy'isi isoko rishya ryinjiza amamiliyoni y'amadolari. Kandi nk'uko amateka ya siporo bigaragaza, iyo amafaranga amaze kwinjira mu mukino akenshi n'aba agiye kuwuvamo. Niyo mpamvu ikibazo gikomeye atari ukumenya impamvu hydration break zatangiye, ahubwo ni ukumenya niba football tuzi uyu munsi itangiye guhinduka burundu kubera inyungu z'ubucuruzi ziri kuzamuka nyuma y'iyo minota 3 gusa. Jenny Joyce Gakumba. Wibuka kurikira imbuga nkoranyambaga zacu, like, share, comment na subscribe.